بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقترب يا جين فيصل، اقترب. ما زلنا أيها الإخوة في باب المرفوعات، وأخذنا في الدروس المنصرمة المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه، واليوم إن شاء الله ننتقل إلى مرفوع جديد، ألا وهو اسم كان وأخواتها، ونتطرق أيضا إلى خبر إن وأخواتها، وإن شاء الله نفيدكم بفائدة إن شاء الله. نأخذ ظن وأخواتها أيضا. إبريق هذا، تعال tuangi kita asal. Pakannal ko halunin dahon mo mari. Alhamdulillah, pitcheden diamo. Masya Allah alaik ya Fahman. Allahu Akbar. Apa aku lan? طيب، إنهي كلمة دينها مع مرفوعات اسم كان وأخواتها. دمكن إن خبر إن وأخواتها. تمام؟ إنgatun tabiyaun إن اسم كان، إن اسم كان ibansin mga taymang hud niya marfu'. U'id, balikan. In isim sin kana ibansin langgung niya marfu'. Tamam? In khabar sin inna ibansin langgung niya khabar isab sin inna iban langgung niya marfu'. Balikan. In isim sin kana iban langgung niya akhawat niya مرفوع. ما معنى مرفوع؟ ببارسان دبن ضمات وعلامات أمو إن فرعية رفع. إشيو نمان إن اسم، إشيو نمان إن pagtagon كان وأخواتها. أخوات ini mga sisters niya, mga taymanghud niya. Taymanghud niya hawno. Ang kayna di taymanghud niya ha amal, ha function, sibu-sibu. أخواتها في العمل. ما معنى في العمل؟ ههنang function nila magtaymanghud sila, sibu-sibun function nila katan. Unin function nila, unin amal nila. In isim nila mahinang marfu'. Tamam? طيب. Bihaul. In taud nila hang putag tu. Amo aning panagdan hinangon yung memorize nila biya Fatiha. كان، أصبح، أضحى، ظل، بات، أمسى، بات، ليس، صار، بكون سارة بang سارة ميانو دوائن صار دوائن سارة. تمام؟ صار إما pilain mga mama sa jakatan. 5. ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، ما دام. pilain taud lakatan? 13. صحيح؟ pilain taymanghud
hikana, siya leader, siya nakura. Kada yung pagtag, hikana wa akhawatuha. Kana iban sin mga langgong niya, mga sisters niya, akhawat. Akhawat ini jama' sin ukht. Tamam? Maita sila magtaymanghod, ano sila nagtaymanghod? Fil amal. Fil amal. Sibu-sibuin, amal, function nila katan. Unin amal niya, in amal niya, in kana iban sin taymanghod niya hang putagdua, insuran nila, mubtada, iban sin khabar. Unin pagsuran nila ini, mubtada wal khabar. Bang sumudin kana, atawa hambuk, dain hatay manghud niya, in mubtada, in pagsuran nila mubtada wal khabar. In mubtada, igon nin dapan sin mubtada. Bukong ka marfu'in mubtada, igon nin dapan sin mubtada, butangan niya dapanda sa bago na. Dapan hisyo na. Dapan niya na. Dapan pahimubtada atawa dapan niya na. Siya nin nagpangsyon, dapan niya na. Igon nin dapan, in rafa' sin mubtada, pindahan niya sin dhamma, dhamma hisyo. Dhamma niya na. Pagka nakasud na siya. Ampain khabar masi-masi. In khabar, afwan. In khabar sin kana, hinangun niya baristaas. Unin amal sin kana, bang makasud, dapanun niya in isdan. Dapanun niya nuno. Unin dapanun niya. Nanakatimpikilan niyo. Focus ka mo, mari. Focus ka mo. May mga bago pa nangadji na ko yan. In kana iban wa akhawat, unin suran niya, mubtada wal khabar. Sayo ka marayawa. Bukunin halom sin uno majualan. Ikan nyo na, yung mga textmate, katantan nyo yan. Tabi, focus ka maraya. Unin suran sin kana wa akhawatiha, mubtada wal khabar. Bang siya sumud pa mubtada wal khabar, unuhun niya mubtada. Tangkukun niya, igun niya in dapan sin mubtada, gantian niya ra sin dapan sa dapan bago na. Hisyunin nagdihil dapan niya un. Hikana na. Pag-uusin khabar, unin original sin khabar, baris uno. Dhamma. Igun niya nin dapan sin khabar, hinangun niya na fatha. Amuyad tinamal nila. Sibu sila katan, sibu. Inhang po tagtubihad tinamal nila katan. Mafhum. Magsud pa mubtada wa khabar, mamimim na sin mubtada wa khabar tu. Pagtakon nawasikhul mubtada wal khabar. Kita anin hatasya to sulat ko? Nawasikhul mubtada wal khabar. Naka-nyunin hati sin nasikh. Ma ma'na nasakha? Naka-na to ulumul Quran. Ma ma'na nasakha? Azala. Mag-iig. Nawasikh. Mag-iig. Nawasikh, ha? Mag-iig. Mamiminda. Sin baris, sin mubtada, iban sin khabar. Tu. Sa imahal ka katura hindi dua. Amin marfu'at. Isim kana, iban sin khabar, inna. Saun pa magsusud pa mubtada wa khabar amunain dhanna wa akhawatiha. Tamam? Kaun-taon haruhulan insyaallah ta'ala. Pilay magsud pa mubtada wal khabar, mamiminda sin hal sin mubtada wal khabar, tu. Kana wa akhawatiha, inna wa akhawatiha, dhanna wa akhawatiha. Duhaing-duhaingin amal nila, ha? Ada punin inna. Iban sin langgung niya. Takarin nyo na po. Ada punin inna. Iban sin langgung niya. Pilain taod nila isab. Inna. Anna. Lakinna. Kaanna. Layta. La'alla. La annafiya lil jins. Pilain taod nila. Pilay sabi namin paminatiin na. Pilain paminatiin na. Impaminatiin na unum. Siya nakura. Ang kada pagtakon inna wa akhawat. Siya leader. Tamam? Magtaymangod sila ni hauno. Haamal. Ha-function. In function nila sabi ni, sumud na siya pamubtada wa khabar. Sa in function niya baliskat iban sin inna wa akhawat. Bang in
kana, afwan, baliskat iban sin kana wa akhawat. Bangin kana wa akhawatiha, dapanun nin mubtada, nasabun nin khabar, in ini baliskat. Nasabun nin isim niya, in mubtada na kauna, ampan niya dapanun in khabar, amin khabar na kauna. Baliskat. Tamam? Magsaliw. Ampan dhanna wa akhawatiha, sumud na isang pamubtada wal khabar, sa nasabun niya na karwa. Nasabun niya rin mubtada, nasabun niya rin khabar. Pilain taod nila, in dhanna wa akhawatiha, pilain taod. Dhanna, hasiba, khala, za'ama, ra'a, alima, wajada, alfa, dara, ta'allam, adda, haja, hab, sayyara, radda, taraka, takhidha, takhadha, ja'ala, wahaba. Pilain taod nila? Putag siyab. Aung kayo mo na magganap sami'a. Tamam? Taib. Na. Di na kita ha. Hayin. Simple na to. Ayaw niyo pahunit. Bang niyo kay ngatan na inamal, unin amal sin kana wa akhawatiha, balikin niyo kuno. Unin amal sin kana wa akhawatiha. Shabab. Unin amal sin kana wa akhawatiha. Rafa'un niyain mubtada. Nasabun niyain khabar. Idan bang tabutangan qaida? Kana wa akhawatuha tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar. Sumud siya pa mubtada wal khabar. Fatarfa'u al-mubtada'a wa yusamma ismaha. Wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha. تمام؟ نعم. طيب تقول كان إن كان يا جماعة مجمعنا سيا مجمعنا إن كان صفتني كيم إن خبر إن سيا جمة سن لما بينه sipatunnya kaymuin khabar sin lima bayna malugayna bangpakatulong ning kaunan misal law kana Muhammadun mujtahidan tindukan tabihu ba in kari asalinya hawala pasimudin kana in ini mubtada iban ninyari khabar. Unin baris sin mubtada iban sin khabar. Bang mubtada sadya iban sin khabar unin baris dapan-dapan, bukun lapan-lapan. Pagsud niya in mubtada standby. Masira siya dapan. Sa dapan hisyunin nagdihil sin dapan niya un. Amunain ini. Ampain khabar pindahun niya pa rafa. Manasab. Mang magbasa. Kana Muhammadun mujtahidun. Asal siya nasana. So ayunin imamu. Kana Muhammadun mujtahidan. Sabaon na yung kana. Tay. Unin hati niya. Nanuy-suy ikaw. Sin in khabar. Haunin khabar. Amuin matuyo. In kaaunan ni Muhammad matuyo. Sin in kaaunan sin pagtuyo hi Muhammad nakauna. Nakauna. Bang mumanahan in kaaunan hi Muhammad matuyo nakauna. In pagtuyo niya lima bayna fil madi. In kan dalaw niya in kaaunan hi Muhammad matuyo. Bihaon pukun na siya matuyo. Na. In ini in nafi niya rin di munqati'. Atin niya nakauna pa. Bihaon bukun natud siya matuyo. Aun yan nafi. Afwan. Aun yan inamu in khabar niya, niyapihan mo sin nakauna mustamir. Mustamir. Biasin ini. Wa kana rabbuka qadiran. In kaaunan sin Tuhan mo, qadiran bargaus.
impangasubuin Tuhan, bargaus sadya na kauna, biyaon bukun na, atawain gaus niya masi-masi mustamir. Mustamir, masi-masi. Tamam? Ang kanda hindi, bukun siya in madhi niya hindi al-mudiyul mustamir. Masi-masi. Naam. In syahid, in maksud, in kaunan niya, rabbuka qadirun, mubtada wa khabar. Pagsud sing kana rabbuka qadiran, khabar. Biyawang biya din yung pag-i'rab ta niyo. Yung pag-i'rab ta, law mukana fi'il madin naqis atau tam fi'il mad naqis may ta naqis ها لا يكتفي بمرفوعه. طيب فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد اسم كان. انتبهوا، إن pindahannya khabar ngan, afwan, mubtada ngan. In tagna, in ngan niya, wala pa si musuding kana, uning pagtag niya, uning ngan niya, mubtada. Nakasud man hikana, uno na yung ngan niya inibiyaon bago, isim kana na. So, pindahan niya in ngan. Pindahan niya pa in ma'na. In tagna Muhammadun mujtahidun, hi Muhammad matuyo, pagsud sing kana, in kaunan hi Muhammad. Pinda niya pa, nakauna. Nah, in dapan ini bukun na dapan sin mubtada, dapan na isiyo. Dapan na hikana, hikana na nagbutang haon. Tamam? Naam. طيب, isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tamam? Naam. Mujtahidan khabar. Khabar uno na. Khabar na hisiyo. Khabar na hikana. Makawa sa hikana. Khabar kana. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu. Matampal. Fi akhirih. تمام؟ مفهوم؟ طيب. Biha ini nakatanin amal nila. In amal nila biya, nang kanda sila magtay manghudkatan. Sibu-sibu inakkal, bang makasud, pindahan niya nuno, imbaris sin khabar, butangan niya dapan ba'gwin mubtada, pindahan niya paingan. Tamam? Naam. طيب, mari kita pa asbaha. Unin ma'na sin asbaha? Unin ma'na sin asbaha? Tanoms. Unin ma'na sin asbaha? In asbaha, magma'na siya na hinang in khabar napinda. In khabar hawaktu subu-subu. Napinda. In khabar hawaktu subu-subu. Taib. Muna-muna unin ma'na niya al-jawu mukfahirun. In original niya, al-jawu mukfahirun. In hawahula. Ingatan nyo na in hawahula? Weather. Mukfahir biya malindum. Ikfaharra al-layl. Inatisin ikfaharra al-layl, limindum na indum. Lang al-jawu in hawahula, in weather, mukfahirun, tigidlum. Naam. Pagsud sin asbaha, in khabar, mahinang na uno. Mansub. Uno na yung ma'na niya. Lang mo nahinang atawa limindum in hawahula pagsud sin waktu subuh. Limindum in hawahula. Kaano limindum?
fi waqti sabah. Hawaktu subuh. Pag subuh, limindum. Amatim ma'na sin asbaha. Nahinang limindum. In hawahula, hawaktu subuh. Asbaha. Tamam? Oy. Ampain abha, hawaktu duha. In duha ini, mga lisag unum tunga, lisag unum pa, mga lisag ang putagi sa labi-labi. Waktu duha. Na, biyato na yung pagmana. Law mo abha talibu nashitan. Abha ang talib, imurid, matuyo, matilusa. Pagsud sin abha, may nang na yung nashitan na yun. Ha? Na, biyad din na yung pagmana. Law mo nahinang matibot, matilusa, in murid hawaktu duha. Pag malisag pito, timibot. Si mga kup, pauk maliso. Pag waktu duha, timibot. Lang mu adha at talibu nashitan. Tamam? Naam. Dhalla, in hatisin dhalla fi jami'in nahar. Hakatibu usan sin adlaw. Bima'na, wajhuhu muswaddun. Unin natin wajhuhu muswaddun. Imbayhu niya, naninigidluman, nangingituman. Pagsud sin dhalla, law mo, naninigidluman. Impamayhuan niya, sin katibu usan sin adlaw. Daing sin amuin subu Arab, sambil pa, tak amun taklob makariblong si maas-maas, naninigidluman sadyain, pamayhuan niya. Amuat di ma'na sin dhalla wajhuhu muswaddan. Kanda yung Quran, wa idha busyira ahaduhum, banglaw na kabaytanin hang katawreng kanin, anak niya uno, babae, dhalla wajhuhu muswaddan. Manimpusan sadyain adlaw, maubos sadyain adlaw, tigidlum sadyain bayhuan niya. Hada ma'na dhalla. Jami'un nahar. Tamam? Mafhum? Naam. Mahal kayong kahatan yung ma'na. In amsa, pag waktu dum, masa. Law mu amsal jawu baridan. Haway pa siya simud al jawu baridun. In hawahula mahaggot. Pagsud niya, amsal jawu baridan. Biya din yung pagmana. Law mu in hawahula himaggot pagsud sin waktu dum. Pagsud sin waktu sin dum. Amsa. Dahing hamasa. Bata Muhammadun masruran. Haway pa simudin bata. Muhammadun masrurun. Mubtada wa khabar. Pagsud niya, ini mahinang na isim. Bata, masruran khabar, bata. Naam. Biya din yung pagmaanay sabsim bata. In bata, dahing ha waktul baytuta. Kaya tanong waktul baytuta? Waktul bayat. Wakti pagtutug. In baytuta pagtug. Kandalong niya mabit. Pagtutugan. Baytuta. Unat sin baytuta. Awil bayat. Pagtutug. Naam. Law mo, bata Muhammadun masruran. Makuyag hi Muhammad, nahinang makuyag hi Muhammad, hawak to amuin, waktu hi pagtutug na. Bata Muhammad, ay bima'na natug, nahinang siya, makuyag hi Muhammad, hawak to, hi pagtutug, fi waqtil bayat. He became happy. Tamam? Tamam ya Shaykh? Fi waqtil bayat. Okay na? طيب صار الطين إبريقا. ما معنى صار الطين إبريقا؟ ونيسم مكاينgat sin معنى إبريق. Isim makaingat sin Ibriq. Sili atau kapsiyo. Ingatan nyo lang kapsiyo? Ang pa-kapsiyo ba yun? Kapsiyo? Ang sa ito kapsiyo na kauna? Pagpasuan, Ibriq. Kapsiyo. Tawalong niya sili. Ibriq.
Imana sin sara, magmana siya biya na pinda. Daing hahambok, hal pahambok hal. Laong nila sarat tin. Nahinang inpisak. Nahinang uno. Daing siya pisak. Tahawala ila pasili. Nakita ka mo sinamin biya pag hinangon sili na kauna daing siya hakli. Ha? Pisak. Nalaong niya sarat tinu ibriqan nahinang napinda inpisak pauno pasili. Became ba mga anggalis? Natawa become, na transform. Naam. Inkariya sa linya at-tinu ibriqun. Laysa, in laysa, unay makna sin laysa, in laysa hipag na nafi sing kahalan bihaun. Napihan mo in hal bihaun. Besin beddi long mo laysa bukun hi Muhammad fahim makahati. Hati niya bihaun. Bukun hi Muhammad makahati. Niyapihan mo in hal niya bihaun. Bukun hi Muhammad makahati. Laysa Muhammadun fahiman. Bukun hi Muhammad makahati. Niyapihan mo in hal bihaun. Naam. Okay na? Okay na ng putag pila na? 8. Aun sual ha ma'na. Kamaumuhan murid di makaingat si ma'na. In function kay ngatan nyo na. Uning pagtag si mga inikatan, Muhammad, tin, Muhammad, jaw, wajhuhu. Uning nga nila inikatan. Talib, al-jaw, rabbuka. Uning nga nila. Isim kana, isim asbaha, isim adha, isim dhalla, isim amsa, isim bata. Bukong ko sabihin, isim kana, sin bata na inyaun. Singod mo hikana magkasabot, sabsin leader. Saan ka pangsyon da sila kata? Lang mo isim sara, isim laysa, marfu' khabarunin ini, khabar laysa, khabar sara, khabar bata, khabar amsa, khabar dhalla, khabar adha, khabar asbaha, khabar kana. Mafhum? Insyaallah mafhum? Mafhum. طيب. Imana masawa na imana? Atawaon pa ang mga bukong pakli kanyo. Aon pa bukon masawa makna? Shabab. طيب. Bihaun. Mari kita pa mga mama ini katan. Pilain taon si mama ini? 1, 2, 3, 4, 5. ما زال ما فتئ من فك ما برح last name ما دام. طيب إمعنى سن أبتيان تدل على ملازمة الخبر للاسم. مننجوك إن خبر نليني ميا مغد ها اسم kita nyo ha? Bangako imian, mazala Ibrahimu munkiran, masi-masihi Ibrahim nagmumungkir, bima'na, in pag-ingkar, miyamagad kan Ibrahim, mulazim lil-ism. Tamam? Ing ma'na nila katan, masi-masi. Ing ma'na nila katan, ano? Masi-masi. Sibu da, ma fati'a, ma bariha, man fakka ma zala. Imana nila katan mga katwa sinugo no? Ya Shaykh. Masi-masi. Ma zala Ibrahim bima'na in pag-ingkar hi Ibrahim mulazim miya magad kaniya. Mazal masi. Ma fatiat masi-masi. Aun ta sinyaw na taut ta'ni. May ta pasalin isim babae. Ma fatiat masi-masi aun tumpukan ta'ifa. Qaimatan khabar. Suway na baristas. May kumadya ka. Masi-masi ang tumpukan timitindog hakasahun nala. Bima'na impagtindog hakasahun nalan mulazima masi-masi miyamagad ha mga tumpukan nito. Amot yung pagyanon sin kitab yadullu ala mulazamatil khabari lil ism.
تمام؟ Man fakkal batilu mahzuman. Masi-masi in kabatalan mahzum. Ang makna mahzum? Diaraog, nararaog, mahzum, hazama. Mahzum. Mahzum ini natin diaraog sadya, di magdaog, di magpangdaog. Masi-masi in kabatalan diaraog sadya. Ay bima'na in pagkaraog, imang pagkahina, miya magad hakabatalan. Mulazim. Ma bariha aliyun sadiqan khabar sim ma bariha. Jaga kau, kung kau mag-Arab sa jawayag. In Arabic, amunin din ang mga sahunit-hunit, sabab baris magjaga kau. Bukumbya sinanggalis, kada matawad maingat, sabab sin, wayron pagbiya ini. Basta kau nakahapal na mga 200 pa mga 200 kalimat, words sinanggalis, maka-English na kau. Sabab wayron na pagpinda-pinda biya ini. Bukumbya sin Arabic. Masi-masi, hi'ali, bagay mukhlis lugya aw bagay laga amuin matan in pagbagay niya ay bima'na in pagbagay laga iban sinamun tulus ikhlas masi-masi si masarta doon kanali na in pagma'na mo sinog mabariha masi-masi hi ali bagay mukhlis masi-masi batal naruag masi-masi tumpukan timitindo ka kasamunalan. Masi-masi hi Ibrahim nagmumungkir. Okay na? Nabang kau magpaningkat sin Araban mo, mukun sa jamazala, pagpinda-pinda hisab, mga mabariha, mafatiha, so hisab ang mga, ano yung pagtagyan? Exhibition. Pag-exhibition. Ba't kau hisab sumung-sungin ilmu mo? Mukun hisab biya sindain doon, maghihindo bahasa Arab, napagabot-pagabot sinamuin pag nahuna tufahaton sa dyan misal niya ang putahon na tufahaton sa dyan magpakaig din nga tufahaton sambil nag-graduate mo rin niya tufahaton din kay ngatan pasal mayta di maglawag sinamuin bago na isa tamam na naingan niya ustad tufahaton pag-asukan niya yung guro niya ustad tufahaton. Pinday rin sa pa mga burtukal. Apple iban orange. Kana al-ma'u baridan. In kaunan sin tubig mahaggot, mahagpay. Baridan. Al-an asbaha ماذا؟ أصبح فاترا. نعم اوكي يا شباب مفهوم طيب ما دام وليس بمعنى سن ما دام ان ما دام يفيد ملازمة الخبر للاسم مننجوك ليس بن خبر سمسرتها اسم بيدين المعنى لو لا أعذل خالدا لا أعذل خالدا ما معنى لا أعذل ما معنى لا أعذل لأنها عذلة ها ما معنى عذلة شدة العتاب سسونا من نقلندو لا أعذل دي كتود سسن هي خالد كونو ما دمت سلغيكو salugay ko. Magmana yung madama salugay. Atawa sa kaino. Ha? Sa kainuin ako. Uno, hayyan buhi. Sa kainuin ako, salugay ko, in ako, uno, buhi. In hayyan, khabar madama. Haunin isim madama. Amuinta. Madumtu. أموينتا تمام نعم إني خبر ما دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخر انتاء ضمير متصل مبني على الضم
في محل رفع أو نصب؟ في محل رفع اسم أنو؟ يكون اسم كان اسم أنو؟ اسم ما دام. انتبهوا. فهم kau marayaw? Mafhum insyaallah? طيب, manunjuki hindi mo pagsusun kan Khalid sa lugay mo buhi. In katatap sin kabuhi doon kay mo. Miya magad ina mo hindi mukli kau manusun kan Khalid. Mulazamat al-khabar lil-ism. Tamam? Mafhum? Baik. Bihaun. Before kita niyumad to, sab ka kunahan taon maubos. انتبهوا معي. أوندين كنيلين فعل كامل التصرف بمعنى جقب magkapinda-pinda. Madi, mudari', amr. Halom sinhang po tagto sila ini, impito rin kanila, jukopin tasarruf. Bima'na, magkahinang madi, magkahinang mudari', magkahinang amr. Isyu naman sila ini ya shabab, amo impito ini. Isyu naman sila, hi kana, hi asbaha, hi amsa, hi adha, hi dhalla, hi bata, iban hi صار. كامل التصرف. صار يصير صر، بات يبيت بت، أمسى يمسي أمسي، ظل يظل ظل، أضحى يضحي أضحي، أصبح يصبح أصبح، كان يكون كن. سيبوء دسيني فعل ماض يعمل، فعل مضارع يعمل، فعل أمر يعمل. mga من كان علي مجتهد أو يكون محمد مجتهدا أو كن مجتهدا. masih sila kataan magpangsyon. Pilain taon sin kamil التصرف. كامل جقب التصرف. ما معنى التصرف؟ يتصرف magkapinda-pinda. نعم. مفهوم يا شيخ؟ نعم الحمد لله. نعم. أون دين كنيلين هلوم سنang putag to ناقص التصرف. ما معنى ناقص؟ kulang. أو الماضي أو المضارع وي أمر. Pila sila? 4, 4. Isyu naman. Hima zala, hima fati'a, hima mfakka, hima bariha. إن أبت سليني ناقص التصرف بمعنى أو الماضي أو المضارع وي أمرني له كلان ناقص. ما زال أو مضارعني ما يزال، ما فتئ لا يفتأ، ما انفك ما ينفك، ما برح ما يبرح. أو ما أبرح وي، ما انفك وي، أو ما أفتئ وي. هنكن دين سلا ناقص التصرف أوبا. أو دين كان إلهي كلمة ما دامة ونين pagtag جامد frozen بمعنى di tuod magka di magkauno di mahinang mudari' di ray sab mahinang amar madi sadya sila. تمام. أمنائن هما دامة. أمنائن هما دامة. إبن هي نقاطين ليس، إبن هي ليس دواتو إسل عفوا. هي ليس إبن هي، إبن هي ما دامة. جامد ويرؤ ليس يليس أو يليس أتو ما دام ما يدام ما في. ماضي رأين دويني، أم رأين ما دام ابن سين ليس. نعم. انتهى إن شاء الله.
Okay. مفهوم يا شباب؟ اوكي na? Pila yung taon sin kana wa akhawatiha? Pila? Putag 2. Unin amal niya, yarfa'u al-mubtada wa yansib al-khabar. طبعا. Mani kita pa khabar inna wa akhawatiha. In khabar inna wa akhawatiha, pila yung taon nila? Pila? 7. إن أن لكن ليت لعل لا النافية للجنس إن وأن للتوكيد إن وأن للتوكيد إن إني pag-usalon للتوكيد hipagpakusog simbisara نعم sibu day معنى sibu da sa aun sadya amuin bangkulo ko mag-usal inna tawaan na day unta hapanagnaan bang panagnaan bisara usalon mo inna bang kaw hapanagnaan siya usalon mo inna tamam naam makatan nyo rin inshallah ta'ala inna tud kamo in functions in inna in mubtada nasabun niya in khabar unuhon niya rafa'un niya. Balis katiban sin ini. Balis katiban sin ini. Naam. In ma'na sin inna man sin anna lit-tawkid faqat. Inna abaka hadirun. Kani asalin niya abuka hadirun mubtada wa khabar. Pag sud sin inna sabunnal tuud. Hi ama'mu alawa na intag na abuka. Ha, nahinang na si alif. Inna abaka hadirun. طيب أباك هنا ينبغي إعراب كان منا إن هنا ينبغي إعراب سين إن حرف مشبه بالفعل تمتمن ينايل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حرف umanggil pa-fi'l may ta siya umanggil pa-fi'l ang kan siya umanggil pa-fi'l in fi'l daiman mabni mukun ka mabni in fi'l fi'l madi man sin fi'l amr in inna mabni raysab naganggil ataw bukon ganggil in ini mabni ala al-fath in fi'l mad mabni ala al-fath naghangka imanggil ataw way imanggil hikatunya imana sin inna uakkidu pahuguton ko bukon kay makna niya umanggil fi'l kanda yung pagtag kanya harfun mushabbahun bil fi'l tamam حرف مشبه بالفعل هون بيغانجيلان نيلا أعيد بيغانجيلان نيلا منا إن سيا مبني إن فعل مبني إن مبني على الفتح إن فعل ماضي مبني على الفتح إن معنى سيا فعل بمعنى أؤكد حسرام سنتو بيغانجيلان نيلا إن بغداد كنيني حرف مشبه بالفعل حرف مشبه بالفعل أباك اسم منو اسم إن مرفوع أو منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه
من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير خطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. حاضر خبر إن، يعني اسم إن، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. بهذا كتان إن اسم سن إن منصوب، إن خبر سن إن مرفوع، بلس كتبا سن إن، ونم معنى سن إن يبن سن أن للتوكيد، للتوكيد يونا للتوكيد. طيب، علمت أن أباك مسافر. Keingatanku, sabunnal tud hi amamu musafir. Hatulakan musafir, traveler. تمام؟ أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أباك اسم إن، اسم أن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، والكاف ضمير خطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. مسافر خبر إن وعلامة رفعه مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. تمام؟ بحث يرقمان كؤن مجؤسل إن، كؤن مجؤسل أن. تمام؟ يندهك كتابا بحث سبين يد. لكن كأن ليت لعل لا، لكن للاستدراك. ونأتي الاستدراك hipagsaunu, hipagsaot, tastadrik, supaya ri kapahaman rong saoton mo, saunoon mo, long sinsinog. Tabiho. Muhammadun syuja', ni Muhammad maisog. Arakala yung panganal sin mga magdurong, sambilin iban niya maisog day sab, saoton mo. Law mulakinna, musyaddada, lakinna, bukun lakin, duwayin lakin mukhaffafa, duwayin lakinna. Tamam? Lakinna sumagawa, aw ni sauno mo, aw ni saot mo, awn uno tayong pagtagbiha ni pahabol mo. Sadiqahu, isim inna, isim lakinna, sumagawa in bagay niya, bagayhi Muhammad, jabanun bukaan, jabanun bukaan. Unin makna sinistidrak, hipaguno, hipagsaot, hipagsauno. Bang tamakna na sinugbiyad diin, sumagawa. Sumagawa. Na, lakinna harf musyabbah بالفعل مبني على الفتح. نعم. صديقه اسم لكن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة في آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. جبان خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إن كرئيس لينيا صديقه جبان مبتدأ وخبر، أبوك حاضر مبتدأ وخبر. تمام؟ كأن للتشبيه ipagpaanggil, pag-usalunin كأن لو كأن الجارية بدر بيا إن جارية ini من بيا dagaraga babae جارية بيا إن bata babae yaon badrun bulan damlag biya hipag-ipaguno siya, hipagpaanggil. Shabbahtal jariyah bil badr. Tudka mo kaanna iban sin jariyata isim kaanna mansub, badrun khabar kaanna marfu'. Tamam? Naam. In sumunu layta litamanni. In layta litamanni. Ma ma'na litamanni? Pag-angan-angan, amuin angan-angan mustahil. Mahunit na magbalik iban jumato. May simbiyad din. Long layta syababa. Isim layta. Mansub. Layta syababa aidun. Long bang sadya. Imanganangan ka. Bang sadya in kasubol
Aid, magbalik. Magbalik pa yung kasumultanoms, khalas. Walla wanqada. Tamam? Aidun, khabar layta marfu. Shabab, isim layta mansub. Mafhum? La'alla, littaraji. Ano yung sabihin ini? Littaraji. Intaraji, hatis intaraji, angan-angan daysab. Tarju. Biya maghangad hulat kaw, sa manjari mo pa siya, mahasil. Bukom biya sintaman nini, mustahil. Tamam? Kasi biya diin. Lang mula allallaha. Kung masa magbaris, amuray ning halga sinnahu. La'allallaha muramurahan. Kada magmaana sila muramurahan, ha? Muramurahanin Allahu Ta'ala yarhamuni, kaulungan niya. Haunin khabar sin la'alla min jumla yarhamuni. Nasabutan yun yung khabar manjari siya dumatong jumla. Tamam? In Allah isim la'alla. Yarhamuni jumlat yarhamuni fi mahalli raf'in khabar la'alla. In sumuno hinapusan la. In la ini pagtag kanya nafiya lil jins. Nafiya lil jins. Hati sin nafiya lil jins. Niyapihan niya yung jinis. Aun yan nafi adi. Ordinary nafi. Kasi biyad din. Lang mo, la rajulun fil bayt. Mangkawim yan. Wayroon usog habay. Waylong mo usog habay. Niyapihan mo. Sa manjari pa siya magmaana, wayroon usog, hambuok. Sa arakalaon, mga ruwa patu. Tamam? Sa bangkaw imian, la rajula. Wayroon na to, bastang yanan, usog, way. Maas, bata, dua, tu, upat, way na. Ang kanda yung pagtag, nafiya, lil jins. Niyapihan niya na yung jinis. Kaya yung jins? Inati sin jins, sinamin, amuin ngan usog. Bastang yanan usog. Kudanan siya sin sipat usog, way tuod. Nafiya lil jins. Tamam? Mga kuimian, wayroon bukas. Maksud ko bukas. Jins, wayroon burdagol, wayroon yasmin, wayroon sinanduming, wayroon katan. Niyapihan ko yung jinisan sin bukas katan. Hada ismu nafiya lil jins. Alam mo, la rajula fid dar. Maray lang maong bantot. Sambil bantot. Wayroon da. Tamam? Uling pagtagsin na fibiyad, tamuin katahan, malapay. Yung ginisan, siyamo yung katahan, nafiya lil jins. In nafiya lil jins, in isim niya, mansub. In khabar niya, marfu. La rajula fid dar. Wayroon usog. Bastang yanan usog, katan usog, wayroon habay. La nafiya lil jins, mabni ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Rajula, ism. La, النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. حرف جر، اسم مجرور. نعم، والجار والمجرور في محل رفع خبر. تمام؟ أتوا والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره موجود. مفهوم؟ بلين تأودني له 7. عندكم سؤال؟ إن لا سيعون بكون ده topic توير أغدنها مرفوعات لبين تسجى داي إن هبا يأون pagka nasabot na nawasikhul mubtada wa khabar, sabutun ko na kanyo. In haba isa binin dhanna wa akhawatuha. Sumud siya pa mubtada wa khabar. Sa inhinangon niya, nasabun niya karwa. Ampain niya, nasabun niya yung panagnaan, rafa'in haruhun. In inisab, rafa'in na panagnaan, nasabin haulihan. Ampain ini, nasabun niya na karwa. Pag-uwos hinangon niya na karwa, maf'ul bihi awal iban thani. Sa sumud na pa mubtada wa khabar. Besin biyad diin.
Dhanna. Pila yung taod nila nasabot ko na doon? Kutag siya ma? Dhanna, hasiba, ano pa? Khala, za'ama, ra'a, alima, ano pa? Alima, wajada, alfa, dara, ta'allam, adda, hajahab, sayyara, radda, tarakat, takhidha, takhadha, ja'ala, wahaba. Naam. Tawd saan? Impanagnaan yan, in dhanna, hasiba, khala, za'ama, ja'ala, adda, wahaja, wahab, magmaana sila katan, inasabot ko yan, magmaana rujhan. Dinebe, pangannal mo, sa makusog, inhuna-huna mo, mga 90%, rujhan. In kariasali niya, Muhammadun sadiqun, mubtada wa khabar. Tod ka mo, pagsud niya, dhanantu Muhammadan sadiqan. In huna-huna, in pangannal, kuy Muhammad bagay. May nang naunin duwainin, kariasali niya, mubtada wa khabara. Wairun dalamod niya marfu'at. Original, Muhammadun sadiqun. Pagsud sin dhanantu, dhanna, may nang na siya Muhammadan sadiqan. Maf'ul bihi awwal, maf'ul bihi thanin. Maf'ul awwal, bihi awwal, win thani. Hasibtu, in pangannal ko, in alta makamumpaat. In kariasali niya, al-malu nafi'un. In alta makamumpaat. Hasibtu al-mala nafi'an. Pangannal ko sin alta makamumpaat. Maf'ul bi awwal, maf'ul bi thani. Khiltu al-hadiqata muthmiratan. In pangannal ko long mo, in kabbon nagbubunga. Maf'ul bi awwal, maf'ul bi thani. Za'amtu bakran jari'an. In pangannal ko yung kataan, siya makusog, rujhan. Pangannal ko hi Bakr matawakkal, jari. Bakran maf'ul bi awwal, jari'an maf'ul bihi thani. Ra'aytu Ibrahima, ano? Muflihan. Kita ko Ibrahim nagparuntungan. Sa bukunin kita dahin doon, bat ra'al ayn. Yaqin, bima'na na himunna ko nako. Bukunin makna kita dahin doon, bima'na al-yaqin. Nahimunnakon ko, hi Ibrahim, nagparuntungan. Maf'ul bihi awal, maf'ul bihi thani. Alimtu as-sidqa munjiyan. Kaya ingatan ko. Hindi bima'na al-yaqin. Kaingatan ko sinmatan. In ilmu, in pagsabunnal, munjiyan, makalappas. Munjiyan, makalappas. Wajada. In wajada, aydan tufidu al-yaqin. Bukun kibakan dahin dia, wajadtu as-salaha babal khair. Bukun yung makna niya kibakan ko in pagpabuntol lawang sing karayawan. Di, yung makna niya rin, di nahimunnakon ko. In kabuntulan lawang sing karayawan. Di makna al-yaqin. Alfa, damikyan, inhati sin alfa rin di, tufidu al-yaqin. In alfa tufidu al-yaqin, ha? Bukun nganta o in alfa rin doon. Alam mo, ang kakilahan ko ikuan, ni alfa. Bukun nganta o in alfa rin doon. Di maana al-yaqin. Alfa, alam mo, alfa ya sayyidaha ladal bab. Alam mo yung Quran. Hindi lang mo, alfa, innahum alfaw aba'ahum dallin. Sabunnal tuod, alfaw, aba'ahum, nahimunnakon nila na mga kamaasan nila nalalawng. Alfaw. Dara, aydan yung makna sin dara rin di yaqin. Daraytuka wafiyan. Impangannal ko kayo mo, nahimunnakon ta ka wafi. Mangungunuin wafini. Amoin wafa, mangunguan ba? Ano yung pagtagi ni? Manunuman majanji, wafa, wafi. Hal anta wafiyun bil wu'ud? Manunuman ko mga janji lang ni. Ta'allam, yung ta'allam rin bima'na himunna ko na. Law mo ta'allamil hayata jihadan.
Himun na ko na inkabuhi jihad, pagluwas lungsad. Adda. Damit ka nin adda rin di. Bima'na adda rin di, bima'na ar-rujhan. Adadtu kamayitan. Impangan na ko to, kay mo patay na kaw. Mga 90% mga nagupatay na kaw. Hab, inhaja. Inhaja bima'na, magma'na rin sab siya pangannal sa makusog. Long mo, hajawtuhu sadiqan. Impangannal ko kanya bagay. Pag kita to ibukon. Kandalong sin syair, qad kuntu ahju aba amrin akha thiqatin hatta alammat bina yawman mulimmatu. Impangannal ko long niya, hi Abu Amr, tay manghud ka pangandulan. Pag sa kalilong niya, di magpakmani namin aramala, di ito'y ka pangandulan. Qad kuntu ahju aba amrin akha thiqatin hatta alammat bina yawman mulimmatu. Hab, inhab, magma'na rin sa binhab, bima'na rujhan. Mang takaw iyanun, habhu hajaran fil yam. Huna ana siya ba tuharakat? Unsa magbisa rin mga Arab, habhu hajaran fil yam. At niya, asyuma na long simbasa ang galis. In siya ba tuharakat? Habhu hajaran fil yam. Nakublaan ko sin habhu, bang ulit makna niya. Habhu bima'na, at niya, kuwanan na. Di amad to, himun na ako. Sayyara, radda, taraka, takhidha, takhadha, ja'ala, wahaba, magma'na siya katan, sayrura. Biya mahinang. In sayrura ini mapinda, matransform. Sayyartu, adduhna syam'an. Hinang ko, transform ko. In lana, pasyama, palitaan. Radda, radadtu tina, ajurran. Hinang ko, impisak ajurran. In ajurran na mo yung puka. Kanda Imam al-Ajurri, maghinang puka. Taraka, wa tarakna ba'dahum yawmaidhin yamuju fi ba'd. Ittakhidha, bima'na. Takhadtu sidqa, uno yaun. Uno yaun. Takhadtu sidqa shi'aran. Hinang ko, in pagsabunnal, slogan ko, theme ko, shi'ar ko. Ittakhadha Allahu Ibrahim khalilan. Hinang sin Allahu Ta'ala Ibrahim khalil, bagay puk. Ja'ala, faja'alnahu haba'an manthura. Hinang namu siya, in amal nila, haba'an, bi'amadtu haba, waypus manthuran, biya siya kaputi pagpalid-palid na sadya. Hinangon namin amal na si mga kafir. Wahabanillahu fida'ak. Naam, hinang ako sin Allahu Ta'ala, fida' mo. Mamana fida'? Ano yun namin bang, biya ransom mo. Fida' mo. Magmana katan sayrura. Inhababa yan, wayroon dalamod niya pamarfuat. Siyabot ko sadya kan yung sabab, daing siya ha mga mubtada wal khabar, siyuran sin nawasikh, napindain, مبتدا وخبر نهي مفعول به اول يبقى مفعول به ثاني. نعم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ubusna in marfuat. Next week inshallah examination na to. Pag-study ka marayo. Tayong hapanag na ansing kalam pahinapusan si marfuat.